Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi wa azzil mursalin, abil qasimi Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin allazina azhaballahu anhum rijsa wa tahharahum tathira. Musidɓe tedduɓe, haray ha joni ko fi gandal nedingal wonɗe yewtude fi mum. Haray ko no wi'irɗen no gandal nedingal hino jeeya no mari naforeji molanaɗi e nder gurdan banu adama ɗen, moƴƴinanaymo aduna makko, moƴƴinanaymo lahira makko. E nder ko feƴƴi kon hari hiɗe yewtude fi gongugol e wowlugol gonga e wowlayɓe gonga e baraji ko woni e fi waɗugol ɗe golle moƴƴuɗe e Allah e nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama e ahlul bayti e yamiri en jokkugol waɗa. Joni noon ko wonɗe yewtude fi mum ko batteji gongugol ngol, honɗum e honɗum batteji gongugol ngol battinta hakkunde jama. En wi'i e nder ko feƴƴi kon, jama si tawi ko gonga woni hakkunde maɓɓe, tawi ko laaɓodirayɓe, tawi ko wowlidirayɓe gonga, on ɗon jama hewtay e faale mum on e fondo mum on ko faala kon. Foti ko aduna jama on faala, foti ko lahira on tigi faala. Piiji ɗin fof wawi heɓorde ko wo si tawi gonga kan takkodiri e wowlugol gonga kan. Hiɗen andi noon ko innete wowlugol gonga ɗo ko woni sombo mum on fof ko ɗengal ngal. Ko ɗum waɗi ɗengal ngal, hay ka ɗengal pular ɓe inna e piiji ɗin fof si nangi aden o hettoto sina hunduko makko kon. Si tawi hunduko nangi on tigi o wawata hettade. Joni noon ngal ɗengal banu adama ngal o jogii ɗo, hino jogii beldiji ɗiɗi, beldi moƴƴiri e beldi si ngal jokki firugol miijoji yaltituɗa miijoji ɓerɗe ɗen, tawa ngal waway ɓanginde hara ko gonga kan ngal ɓanginta, haray ngal woni beldi moƴƴudi, ngal woni nafaygal, ngal woni wallaygal, ngal gefi, ngal woni waway ngal wallude en hettel laawol ngol wonuɗen e ɗaɓɓude ngol, wawen heɓude no huwodiriren e yimɓe ɓen huwodiral moƴƴal, accen huwodirgol e yimɓe ɓen huwodiral bongal. Si tawi noon hara ngal ɗengal ngal tawaygal ko kañum wonata immagol fira miijoji yimɓe ɓen, tawa ko firo miijo bongo ngal woni yaltinde, ngal ɓangina konguɗi bonɗi, ngal haray ngal ɗo ko beldi kaafa warayka taƴayka bonnayka enɗan, lanca hakkunde jama, liɓa leydi, bonna laamuji ka tawata hunde e banu adama wawata sifade ko ha honto bonnere nden hewtata. Hay hiɗon andi hande ka wonuɗen ɗo ma gila aduna on weeti, banu adama hino piirude, banu adama hino wartidirde, banu adama seedali e hunƴugol, seedali e wartidirgol. Kono son daari probléme ji ɓuruɗi himmude ɗin e nder ɗin wartidiroji fof ko konguɗi, imma hara ko yewtere debbo, ma yewtere lanɗo ma ɗum e baddi, ma naafiqijo gollanayɗo gollanayɗo lanɗo ara adda fenade, sikka heɓay laamu hun e juuɗe on ɗon laamu, kun ɗon nden ɗon fenade hende firite janɗine, waɗe hare, waɗe gere, waɗe piiro wona hakkunde leyɗe, tawa duuɓi temeɗɗe ma duuɓi capanɗe yimɓe ɓen hino piirude e ɗin piiji ɗon. Ɗin jikkuji banu adama hino haani accude ɗin ɗon, banu adama no haani jokkude ko moƴƴi, tawa o waɗay needi moƴƴiri ndin, o terto fenugol ngol, ko ɗum ɗon nafata en hara ngal ɗengal ngal Allah okki en ɗo, ngal teral ngal Allah okki en, tawa e waway ngal nafirde yimɓe millionji, wakkilo ɗen nafiren teral ngal ka ngal nafirte ɗon, kutorel ngal
kangal nafata ɗon hara en hutori raaligal, kangal bonnata, ngal bonnana en, ngal bonnana yimɓe ɓe wonduɗen. Hino wawi ngal bonnana ha yimɓe aroɓe tawa ko mere ko fusko tawata ko hunde nde alana wonana waddi yimɓe ɓen, nde alana wonana woni bonnude hakkunde yimɓe ɓen. Ko fi ɗum waɗi si diina l'islamu kan tongi harmini fenande harmingol molanagol, ha filla wonde julɗo hino satta ha julɗo wujja ƴetta ku goɗɗo ñama, kono sattata ha julɗo fena fi honɗum sabu tawde ko tentina ha feƴƴiti boneji ko woni e fenande nden, lorra ko woni e fenande nden, e ko tawata banu adama wawata huɓidade si tawi yalti e porolol mum. ɗen tori Allah yo Allah dandu en. اللهم إني أسألك من بهائك بأبها وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. ɓe inni noon hino jeeya e laabuddaji gurdan jama e daƴƴe sembinirɗe ɗan gurdan, sakitugol famodiral e wallediral hakkunde yimɓe ɓen, fiyo ɓe wawir ɗum eɓɓidagol gurdan aduna ɗan e hewtugol ɓe e fondo e faale maɓɓe on e nder majjan e nder gurdan ɗan yaani. Si tawi ɓe waɗi ɗum fiino ɓe hewtira e gurdan wonduɗan e teddungal e ɓuttu e wuridugol hakkunde maɓɓe e hoore ɓutti innuɗen musidɓe tedduɓe haray e wawi heɓude gurdan moƴƴa wo, e wawi heɓude ɓutti wo, e wawi nantodirde wo si tawi hara ko gonga kan, wowlugol gonga kan sakiti hakkunde men, wona wowlugol fenande nden. Si wona ɗum haray ko koyera aduna e lahira mo tawata en andata ko honto haaɗi e mum. Ko fi ɗum ko ɗum ko fondoji himmuɗi ɗi wawata waɗude si wona hara nanodiral sellungal e huwodiral tiiɗugal hino hakkunde jamaji ɗi. ɗum ɗon wawi waɗude o si tawi ɗum ɗon hino woodi, si tawi ɗum ɗon hino woodi haray ko be jama on famodira, jama on nantodira. haramo be hino hooli oya hakkunde jama on fof, jama sino holodiri haray konnagu ala hakkunde maɓɓe, baba goto yagar ala hakkunde maɓɓe, hasidi ala hakkunde maɓɓe, haray ko gulɗan wawɗan nanduɗan e gurdan ɗan sifana ɗen kan ka aljanna. ɓay haray piiji ɗin fof ko e hoore ɓutti, e hoore ndimu, e hoore ɓernde laaɓunde, wona waɗidiranede. haray ko on ɗon ɓurata nafude banu adama o. hino andano wonde ko ɗengal ngal woni on miran addayɗo famodiral, ko kangal kadi woni kadi yaltinta firo miijoji ɗin ka ɓerɗe fii ka kene ka woni hakkunde yimɓe ɓen. noon ko e nder bangeji ɗin fof ko fii ɗum waɗi ɗengal ngal hino mari golle molanaɗe e nder gurdan neɗɗanke ɗan e laawol ɓangingol miijo e faale neɗɗanke innuɗen e nder ko feƴƴi kon. ɗengal ngal hino jogii oɗo martaba molanaɗo tawayɗo hino wawa hutorede e ko moƴƴi kon. si tawi o hutorama ka moƴƴi kon nafa huuɓa jama on fof, kono si tawi o hutorama ka boni ɗon haray ɗengal ngal ko wontata ko poson e tawa ko lorra wonande jooma maggal
wonande jama on fuu. haray ko ɗum waɗi si l'islam on haɗi wowlugol fenande nden ma yo ɗengal ngal hutore e pijiɗi tawata l'islam o yamira. malede e malki seede jama on fow ko e gongugol ma fenugol ɗengal ngal woni. si tawi ɗengal ngal ko gongay ngal holningal e nder firugol ko woni ka ɓerɗe yimɓe ɓen e fondoji maɓɓe ɗin, ɗum adday hoolodiral e nanodiral. haray on tuma ngal wonti hoorejo moƴƴere, adday ngal giggol e ɓutti hakkunde jama o. si tawi non ko fenande e waylugol konguɗi ɗin woni ko ngal sifori e janfagol firo miijo ngon e fondo ngon, on tuma ngal wontay ardiɗo bonɗo addayɗo hutodiral luutodiral e konnagu hakkunde jama on sakkitora lancuru e ɓimum. haray koko yewtuɗen fimum ko feƴƴi kon ko be ɗengal ngal hutorelngal ka ngal hana hutorede ɗe. jokken ko Allah yamiri kon, accen ko o haɗi kon fino wawiren hewtirde e faaleji men aduna ɗin. tertoɗen fenande nden ɓayen andi nden ɗon fenande ko nden ɗon bonnanta banu adama on, ko nden ɗon addanta on tigi bonnereji hewuɗi tawayɗi banu adama o wawata huɓidade ɗi no jeeya e majji. lancugol jama on lancidira hakkunde jama on adda hawre e konnagu e naafiqiyagal hakkunde yimɓe ɓen, ɗum ɗon fof ko hunde bonnayde jama julɓe ɓen. diina l'islam kan non iɗon andi ko ari ko timmingol nediji moƴƴi ɗin. haray ko woni mission nelaɗo meɗen on Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kamɓe ɓe gure maɓɓe nden ko ne'ugol jama julɓe ɓen, andina ɓe ko honno warrete ko honno wonirte, ko honno huwodirirte e yimɓe ɓen. mo heɓi ɗum ɗo ko honno hani wadde, mo waɗama ɗum ɗo kañum kadi ko honno on tigui hani muñorde. haray ko ɗum ɗon diina l'islam kan yamirta en, ko ɗum ɗon kadi nelaɗo meɗen o yamiri. on tini e nder hadiseji ɗi janguɗen ɗo ɗin fof, haray kala toɓɓere nde yewtuɗen fimum e wawi seeditorade makuji maɓɓe. makuji maɓɓe ɗin hino ɗuuɗi ha feƴƴiti e wawata eggude ɗi e sifa nde yewtere raɓɓinɗinade ɗo ko be tawa hara tan on hino woodi hara yewtere nden yanyete hadiseji ɗin jange ɗi ɓangine ɓuri no yajiri noon fiino jama on famira. kono ɓay nde tawno haray sa'i o wona ɗum ɗon newnani en, haray ko embere koye yondinor suutugol e seeɗa e majji yonnoren ɗo fii no heɓiren daygu ka yahen fii wata en majju fii yo en hewtu kala faale ka faala ɗen hewtude yahude ɗon hewten hara en tampali en barmali en Musa ka piiji ɗin fof hara kono Allah ɗaɓɓiri noon ko noon waɗirɗen. en tori Allah yo Allah hawrindin en e sawaba okka en jikku moƴƴo, danda en jikkuli bonɗi ɗin. ɓawo pellet banu adama si takkodiri e jikkuji bonɗi ɗin, haray aduna on moƴƴata, lahira on moƴƴata. ko sakkitorta ko wororde e perdugol aduna e lahira. baro hakkil fof noon yiɗana hoore mum perdugol, yiɗana hoore mum hayrugol, yiɗana hoore mum yangagol yangi mum kin sakkitora sifa ɗi piiji ɗo. haray ko ɗum ɗo yamirten musidɓe men julɓe ɓen yoɓe wakkilo, ɓe elto, ɓe ekkito wowlugol gonga kan, ɓe terto wowlugol fenande nden. foti ko hakkunde maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen, foti ko hakkunde maɓɓe e kawtal maɓɓe ngal, foti ko hakkunde maɓɓe e jama o, foti ko hakkunde maɓɓe e yimɓe ɓe yidata e laawol. on tigi ekkito wowlugol gonga kan. o ekkitagol, sa ekkitike a waway, si a wawi hande kadi haray woni wowtugol. banu adama si wowti hunde hande kadi o immoto tun o waɗa.
fi honɗum par ce que haray hande kadi wonki makko kin jaɓi nden ɗon hunde moƴƴude, kala ka o yahi ko nden ɗon o hikkinta yeeso, ko ittugol noon nden ɗon hunde, ittugol wonki kin e ko welataki kon waɗaki e ko ki mettatakin haa ki wowta ko mettataki kon, ko ɗum ɗon mettani fi banu adama o. haray noon ɓaawo hiɗen andi pellet ko addi en ka aduna ɗo wona heddagol ɗo ko rewa feƴƴa wodani en, haray tan hunku wonɗen ɗo kun koye wakkilo remen heɓoyen ko soñen janngo, heɓoyen ko nafitoren ñande tawi e wawanaɗa hoore meɗen, ñande tawi on tigi ko haɓɓaɗo waali, ko fure waali, ko kaburu suti, ko niwre kaburu suti, nde ñande haray moƴƴintingol ɗa, wattitoɗa innugol ɗum ɗa e ɗum ɗa gasa e ɗum ɗon fof gasata. haray hiɗen tori jama on fof wattangol yila nde yewtere meɗen ko ɗo wonɗen darnude nde, haray e nder sa'iji aroɗi ɗin en continue en jokkidiray jandeji fi gandal neɗingal, haray ko ɗi wonɗe yewtude fi mum ɗo, haray ko ɗo wonɗen darnude yewtere men nden. wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات